Hari ni video man pen EAP lai chat kerukum chat yupan. Dia bila sedang duduk di shop dan supan sebuah dia buat bakat duduk pada French fries. Dia yang sedang share ke banikong, yang sedang share alu shop. Dengan don kam kemelu udah nia upan maida baku penyang. Ke banikong yang pan share yupan. Kau nun alu par ko kluj kan kam keluar. Dia pentip kuno belalong pada pidung dak tari kumni pirung beda besok lalong. Dia mentangin ko snap ngin saj dia mentungin kenyat dak kelat. Dengan asu dania kemelu tekin kenyat biang pila ban mat ani ko pod pila dak kenyat tu dak clear lut pila ban mat kan lau labang belu ne dang tunana bisa la ban atat dia tu. Dia pila dak kenyat mentah ngin asu moida pat moida la hishmat. Dia pila ada kenyat yang nak kelat hi. Dia pila ada kenyat lah klik hatu moidaru. Dia sekenyat pelun kibol sebut. Dia ni kapo pila ai moida ada pem sop peleng syurum nilai. Dia pila ai moida penda penwantur kum nur lawan. Dia mentang cu ai kum tu bet. Mas sempol pila ban ai bo pelun, pila ban ai bo sodong, ban ai hiep kum dok nur ru long. Dia. Dia ia be syakum tu wajib penki. Ia be kum bas san minit, 2 minit. Dia sepen kelana kalau dengu kalau dibenong hap pedang mendai ben kelantan mendai ben kelatan tu pelayo oleh shop dia mentangin sedang nak pat pan sebab kabanikong dua ngin sedia saya upiat bad ya syirmet dan u shinrai ngin sedia saya pang tang bau tang sau tang macu semau ubi ngin hap sengap tanah kajing semana ni dah apa wapis dia ru pide ben keng bet nama pida is jaka kisah ingkong king the yupan na bentaran ni pat ngihap pon biang hi kum tu ba pi pon ul shop te dula dam tu pi ko snap shu ad dekot kum ni pi tap mud upan ni la i lupa utu jing shu ru pila dap sedi haru komba apo ha ba biang ha kan nang jing shu ru las mau bi nam tangan chukeng pe yo don ba ingkong ni lai dia Uni upan du lai na dong sedang lai ngim dan kampus lai syuk mentahan ni ngin tian ada ko rungin ai depi ai bada ta rulong depi ai ko klud rulong dengan ai ko tang bentap tu ngin i luatap upan la biang dia kan ngin pen klan nok adeng ngin pen tanam hadu da rangat ko sen rangat ni ko pat chute bet bo upan udon tau starch mi lu tau starch de uta hin de bap menerban ko moidaru pen ude bap menerban ni ka sien de corn flour, corn starch, dan potato starch udan. Dan mata dengan pon unsami dula ni upan dah hibet tu starch la lang. Kasa sedang berderban kan ni sayo kajing sebuah kan. Dia kan ni ru kaya hab pen pe batu kepeleng pon bangala ada play ke video ru. Bila pon itu peleng pis dia, bila ada piat sebuah ni pi tap sai tu kepeleng pon pan ni bala ada sedia. Of pen pam jatuh top. Tetu ngin mentangi ladan supan sebuah. Dia mentah bakadu ngisa astang French fries. French fries kan yang ada kat apa itu kan? Kat size jong French fries untuk. Jadi ngada pon ngin pon, lapon ngin janda cemat. Tu, lasu ala ben on. Jam rum de jam tan rum de tan. Ngin sei ngin pon de ta. Angin pedam de ta. Dia dalam net tu ngin sei ngin penderkiang. Dan nak ngin biar pada corn starch kan yang dia pak. Ingin bertang cornstarch ingin clear pada apa pi di akarai ru de ban tablet sen tab nama de bangi le tu ki baki ong ka deep fry kan ni pan fry tu kada fi hap tab dan dia tu dulai salong hop tu ini po ya hab tu dice bo kan pendapat tu ko video am pi shat dice bo bu pan kum dia aja of ya hab dia tu kata ngilap po si bakun. Aku boleh syubun untuk nambah kita subscriber baru kaji belaya subscribe ini channel. Aduh ingin ikut duk biang mah.